Omukuru kutangiye no kwemuruka mu town ya Kabuhe gutebekanisiibwe n'egendera cyo konja kurundana sente zo kumarira icyombeko cy'abaana okushomeramo. Nido muno mukyara kano naine yabatwera eshaho 50 za simiti. Wow. Agacencwire 10 eyongerere ahakombeka amwanya ogu. Twatwine fundraising yokonda kombeka ekizimbe cyetu no kuchongera kandi no kukimarira. Nayenda kusima abantu bona bija kandi abatuhereze mikono akwatwarundana mu sente nyingi kandi ezikuja kwirisa umurumo gwa aha kushanga twaza kumurka kuba twine aho kutabana kandi na ehibara yegere. Mwena abana aba twabari kurabazo mu mikono y'Abazaire akwanka Kabuhe maze ke atwahumura ati mwenu mugende Abazaire murebereje abana aba mubahereze programu muka mugume mushabe nabo kumarahize kushaba mubatero programu. Ubu amashomero garukumura Abazaire nimushabwa kuba bakarebi murebuze ebakora byona. Teho mutuma mugume mubamanya umwene kiyarya ekiyakwata uyagamba nawe ahiyatora kumara Abazaire mutyo akutandika koma kuguru kwisha ntigaruka ntubakira no guteka mwe bari munonga kutukurikira. Mwe nyenda kugira ngo mugumizemu no refreshinga twine refresher courses workshops nzako bano zetwa mu cyumuro please bakweta zawe attending kugira ngo utakaba dormant no mechumuro nikirenga for 2 weeks for 2 months aza kokuzomuka waba redundant munonga hato bwongo bufreezing na nebwawe no manyabikweba. So abana mbahereze byo gukora ibirukumara bareke umuzerero gwo za video umuzerero gwo mu clubs kugira ngo batakaba redundant bafune cyo gukora. Twagaruka mu murembo rwambarara Hajat Joel ya Sembwere yashaba Abazaire nabo okurebuza abana babo na munonga bongere okuma icyo bari bakora cyaye kabkwate na holiday package. They'll be doing a revision and immediately after coming back here we are going to give a test for them. The exams are already in the office. Abana bita bashomese babatwereza barike so kumuruka tumekungeshwa abana bagaruka bakoze iki bari safe. Abana babakorende ngo bakwate nshiba kwate tukabagende mu mbere bamanye kombera umwaka bamanye separating engines n'ubwo abandi bebembiza abaye ku mwanyugo banje kushaba abebembiza kubahwera na munonga Agacencwire. Twazo mu cinjijo amashomero g'ibimukono na mnoga government nibetombwitera abicwasiraho okorera ombyumbeko ebiri omumberambi ebi n'ibindi bigambirwe umukiko w'Abazaire rukendera umwaka ayishomero rya Cinjijo Senior Secondary School. Ne obulemezi bwokusanga ngo twine binge byokora cyonka sente tukuzitungira mu bwire zikuruga mu government kandi n'ebindi ntuba twine bingi government yabeta sobora kutuhereza sente zenyine umendo twetaga mbwira jumbera muno n'Abazaire nibajumbera muno nibalgonza kandi nibenza bengi beto mwaka guno twashira mu kwezi kwa kasatu abana twabanga abakuba classes kabazinjire tutakena na turateka intebe kandi wo tunayejombeke kindi cya government kabetandikire mwetege imyeko muherere abana hojo nabishiki. Ebinde bigambiro no kushanga ngo abana tubakitunga cyamishana amashomero binji nibatwarenda abakiri bato kandi byone bine kutungerwa ombazi.